nutua lwakwa ma chuli unu tini ning ana tie mabe foyo cho kamadano tie an mera lok gi mama chiek malube ke duoko foj kido malube ke recognizing dano nyungat mo motimo nyutimo gi mama tek manu gina wan kano wan romo learning no weo wan talent bero ti matek gangwa onyo weo joma gitimo joma beyo kon gitie da living happy life achuri ya mbolo cha lok ni la te chamo ka pado karada dongin mamera na waji lo achiel ni an dano mag kobe gitiki chenne dano go karo ke chia dano ma ti chia bo karo ke bod gi komberi chane tika tiki chenne ge me kwar do foj borna kidong gitika tiki chenne ge minni mer gen gi on joma chenne ge pe che foyo lo ba mo chwe polo kilobo kisha mamege ma enti kere ma en preparo kono lo nining kono ina chan nining kono komitek nining kono dan ma lubu ko rom nining lo ba la kicha lo ba konyo ka mo ken dok lo ba chung ki ngat ma ken especially lo ba chung ki ngat ma wor en kido ngat ma kero en ya chakki me program me gena tema menino duchu eni lo ba mo chwe polo kilo ma ana woro dok akero ene charo pila mamega me kwona ilo kan an gimana timi lobo kana timo je maduong atimo bene wala bane support pangatimo atimo la bane guideline pangatimo atimo bene wala bane without even joining hand with other teams of people. I do it by myself para timo gino chero ok the entire world mano gimana timi lobo en matek machalo an Oriama City Boy. Tij mana timo ilobo kae nini, tij ma dit ma tek ma la chulu ne biberu pe ma pat kilo ba. Pien ni kar mana tiye chani no me dano maduong uchula tij mana tiyo. Ana tiyo tij pagamente be twatwale do aye. Pien ke nero momot ana amiyo tij kidano maduong. Adwa ogen pa dano maduong. Amiyo kwa pa dano maduong udoko kwa mano wa okay line me bale pa oberi kwa mabe dano maduong karmana ya studio ma mego beru kinyia manono era wa ni jo mageti talent jo manoni no gen kiromo beru ki atima binu watio amako ching dano maduong ikona me lobo ko wen dano maduong dano mapol tin giti uchung pigi kengi ki gangi ki odgi ki ote wen ni karo ki an pien alogo kiri ayen encouraging him ayabo wangi kira wani per wen gen pien tin do karo digi poti ka bino tino balle mogo dong digi rombe dok mabe chulo pe ni ma tin ne do tin ne go winyo loka pa tin tie ana mi o coin mano alego ni gamente kunen kamo ko keraye pien ko mberichal manda logo ni atiyo don gubo na chutumo kano gubo na no petum no mero anbet ki chenne ero chenne ene we ko gubo ni be don tie donc lokane amet dan ma don ka kunen mer go lok chalo lup chalo gina piete an I did perom kilo tela mukenne magu why even konyo lwaki me sub county pe go twero konyo lwaki me county pe go twero ero ana timo pi wilo go lo dano romo penyo wigini nyeno timo ngo so ana karma ana chako we kon potilum ana ber kilu we magu wero we pe kuch kidong pe luongo kon ku duk chien gang kara ka ber kon po duk chien gang bad kujo budugo ku tie ko bede foye yelu ba mano ana ber kin joma gu ber ka wero we pe kuch chako tija ki kanyo mandong achako don go we na an ki koma pien by then no para wer ki bot the late muzebi achako don wer we na an ki koma ma yebo studio ma mega angwejo ki lela boda lela ki kid gum town ka chana dana ma don gi ngea dana ma don ku ber ka nyera wa boda mana chunket gi stage achel ku ber ka nyera
chen ma chele ya waje bodge ni na un por na ke yeje wi chawane determines ene gima perte ni no mo achel unu ubi na ke chenne yen kar ma don kwana ba leo ajige kin yo dugu chen birna wai no ko doka cha kwan gima cha kwan driving mana ka kwan driving a chelo no chike wache wa ke school ne kai kwano gedo wot bet ka yenyo tik kama ke gedo yen kai kwano yubu pi bet kumano kai kwano driving cha anen mo a chere pak kid kum ana kwano ke silent vocational school pa la diru ngam ti gang dian so ma atiki warga me chini ade report card ya pe warga pien sini ade warga ne pe atiki report card so andong warga na eno perama yenya teach ka mau ken so wakada adugo achako ngweje boda ajugo gir chana manok town service ki ngweje chili mia rio mono ngweje almost wai kilometer mogo roma dek ka mi chili mia rio so akero nero na bertieni and mera have to build my own work, my own jobs. Tomorrow I am going to rely on. So I will choko jeme na more. Ogwang James kiko be mayogo chim kid gum kujane kwara ge. Ena joma ana berga wilo jeme make student na keyboard ge. Computer wilo ke board gwang. Ben kwan konyi kicha mano kiti ya Paul Grongo. These are the people magu berga supporting and gu berga miya encouragement and gu berga miya teach. Ba city boy bin arema chera yoko gimone mo ge miya liba beach aliba ngwan aliba di ajugo yok chene yone pa kana yoba studio CB record ena unity ni winyo tiene pa kwanyo wagino pa ngatimo pa yoko ba ngatimo kelera na pa timu wabal pa ngatimo ni chake mbakinywala watin LC area mamega ngea pien none aberi area eone pien uyapo ngoma yang kwara wacha ana don chin kwara ngoma ono wacha wala tin pera li kera li meti rock ena lu gang okay no lu rock negeo so kay chira yenyo ko ke meke yenyo ko ana berot ke timu geone so mala woma anda tiga ayawa suru ratie dana maduong makon make student na o chingi kone nyom kone kweru kwan kone ni werna wera eni pien konya okuman dano bino gi chene mano pe wati ki wel studio aye akonya ga chulo amina gi timo karma tuo unyo a pandemic mogu porre lo kan ana offering studio for free to a talented artist me teach kere ki kar only to sensitize dano me konyo ko yo pagamente me sensitizing dano wabero ke to luj wabero ki bola la uma fodong badit lo uji ki corona wabero chake wakilwen ma ene lwen pala kwena amin coin so Germany when Annabelle Timani to support home, to let home stand together, to let home kungene ama aware te kwa thing because angene culture mo gine kaka mo ken chaka based on the culture kono tar kono chol chalo wane kono beru yelo kono jenge ma dit ma lo any culture ama aware te kwa ama promoting culture ama mai kwa paka work up to now I want to look on the culture at the global levels. Man weighing effort ma make pa and I did it free of charge. Lu diremete kwaro wa moni ma chiel. Ma ke luong na city boy chung ki te kwaro wa twal yum motin tie ke kwaro en tie kong ke luong na tene ko bin ko ben ngo ki mi kong opportunity ko beri kindano pe inoni ke luong we mo ma dok wer we mo ma be petit related ki te kwaro ene ke luong ke chiolo git ikal kwaro ko jane gin beru ke yukunu itimo gimo ya jikine ke facilitating gi chene gi dok chen kama giti ana tie king and I've never give up pakawatin a chung ni king ite kwaro amio studio e kar chara mio studio for free me sensitizing luak pagamente behalf of government me Uganda dano ke weru we me gwoke ki kom ebola ki student we ma duong anda weru dano go weru we me gwoke ki kom to luluju onyo min yango dano mo ken ni to luju to porti gangwa amio studio for free dano ge weru
we mo kene ki chako nongo ne ki chako tikere en gin joma dong ke bino por kom jemi la chen jala lwange kar le wuma corona be down to lockdown or mwahario. I offer my studio to the talented artists to sensitize community the entire country Uganda dano wero ki studio CB record menono petit la tela mo petit politician mo ati hiya mo petit none of them mo kwanya even chenene make sure lo me sensitizing luak mamege guling mod ko ngo Kampala no tiki Kampala ki family ko ngo ti ukwene no ngo ti kunu kati ko go no ti abroad no ti ngo ti kunu ki family ne pe paro wan no wati kan local community kan ma yitwa bit wan ma bit kaneno ki winyo ka kwene ki kan ki ngo wan wa konyo luak ki kubo luak wa konyo don luak me kubo don luak kineno wa wan ko do criminals kineno wa wan do lubal kineno wa one we are beggar kineno one we are life seeker kineno one useless people kineno one like we are running out of our mind like we are mad people eroko I did a lot more than you kapot iri ni down ta ko sey ni wayne an pot parti mo ke pen tuok lo mo ken u pen tuok lo mo ken ngat ma pe ngeo an ki ngea pe ngo pe ngea ginaraje ngea piti chama tek gi mabaya maberga timne ki pi lwa wa ma ya choli ka wa mono go a kabino kar jana ma wano ti lockdown 2019 mono mo ke lone tina u berga kwani gulu berga timore cha gulu university kan bino ber bara studio ka kwanyo kita wan watimo gi jomente kwa mama kwa kere pa ana tiyo mate do alego ni un luak me achole dan ma gi tiyo mate ki tiel ko ge ki chunket ge ki tampe ge ana mer ne dir ma don mo ti achole ukub chiang ge gamente o mak chiang ukuba ge office pagamente ano yan parwate kila dit lobo amer barwate kere ka ben romo mi yakada ki abit ma lokera tete nga mana ber ki ngoma na timo don pilo na Uganda anon ko bere I've got a challenge don ko bere ampere don pede docteur pingo jo magiti ki chene gitika ka interfering ki wan zero scaring in zero cholo force donc kerri mood meluoro you being like you are a criminal ponoko parti mo gimo maraj yen lo kada pol kar jo ken ma duong pe gimer lo kada these are the people mano gitiu ki chatan bino mene ko kitieko am chatan pio ko mlatini we ko jo ken ga yini winyin ke sacrificing baro tino gi no chatan yo pio en pio ko mlatini chatan pio ko mluremi chatan pio ko mwerini chatan pi kum dano weng no rise un ni ken moti group e oni ki chatan e oni un nene chalo un ye dano mo pore ya jikire chatan ko ti commission ke du donc chatan destroying un wen kore se lu ba utima kija ba utima wakija lu ba utima dano kija we dano ko dok chen ki chak nen no historical background metit pangara chela ki kit me ko pangara chela we ko tie watini ana ko menongo support ki ticha mater petinga te momo yamo mi yagino momo nono ana winyo kan mola tela mo wayani ana ti gamula an pa gamulin ko atimo jomina systematically kid mamite kara ka cherga fu watelu mo I have to make sure ne telu mo pero pianan ma porati ana chera fu buga furo ki por palo fonye jomana kwano ke kilo moy lu fonye maguber lu fonye melo moy mago cha fonya ki P1 pa we P7 ginyo history ko mama be we kala wo ma ya ka jom ke no ki wache ki no riama na tin ki wone ki mine pe wayo ka tona dong tikan lo ba mo we kana wo kwatini po kwanya ni en lo ba mo bi gwa ka pe ki chen na mai ken a pe ki wata mai ken ko ma won waje ke ni era na tiki dano na chuli ka kana ma dong dit lo atiki lo ba ko na
ba mo chwe polo kilobo mayam wa ko deviro rero gulia Spain di pipi ene lu ba mana warni. No matter how much money you have, no matter the level of your education, no matter the level of your strongness, no matter the number of the people gathering you, no matter the low stakeholders, my unity kegi anati anaen kilu ba anaka ken gimuma pat mo bitima pe lu ba ana bi chunkera da lego ni achuli madon ma uti dokti pagamente madon makchi a chwala u bot kamente kumia gimo aduk do abet kere gang charo da timo pata angene lok mo mana lok ma dung pe ingeo wila tin kich wil no kitimo gina pe dwako wiye chen dar mo bere lum wiye wil no pe kitimo gina weko dwako wiye chen lum wila tij matek wil kar po chamula wuma ja no pe kitimo gina weko dwako wiye kachane weko miyo kiniga so ana lego ni ruot mete kwaro bor nena chana an por ba yam per wate keran be por wate kere parwate ki gang yub eron ana winyo ka kitia lok ben ki cancel ki kerru wala bol mi gi mana timo tika were ya chuli kan la tim jamme eroni anne un polu wanya dok bel pomero wata mo pera gi mana timo kalsa mana timo ni ba ene kalsa mo fichi timo so no miro non kare chunkeda non kare luan bet kera pin non kare ipenya atitama jamin mana timo no aya keri kwene ano nini atimo nini un po neno eone so ana pe ki pero do ba mo chwe polo ki lobo alo man ki luot ma ber ga luot ki luot ma tika luot ne che ye chunkeda gwak kwana gwak tibuna alego malaika Gabriel malaika Michael ano tibuna tiki luoro bi chunkeda kip andan patwero ni karo ki un luba atwero amen.